chibai ule July ni som ni le paruk kani a tutuma hian David Sailo thuziak le pusi tilarin oma thuziak kan ngai thladona angai thlapei tan chuan abeng war thla khopang David Sailo thuziak ngai thlamma sateang sporta kan buai layangem Mizoram sport in rail ball na lam buai mek na bi chiangila sport department SYS le Mizoram State Sport Council MSSC te hi hriat thiam thei turin tar langang SYS le MSSC Sport and Youth Service Department ani a State Sarkar Department ani angin budget aneya Sport Discipline an enkol dan chu Mizoram pum huap Sport Discipline sang Association te sumle pain atuam hlom thin MSSC ero chuan Council ani angin Sport Department ti buai lovin Central atanga an sum mu te chu MSSC chuan district levela sport discipline football volleyball le adang sang association hlena district sport committee DSC kaltlangin apethung thina ni MSSC a hian president chu sport minister te an ni ngal zel boka tuntuma hian MSSC in DSC ati danglam dan kan soidon ani district sport committee DSC hi atira chuan Aizol lunglei le chimtuipui district a state kan ni hnu kumsang khajakua somriat pasari khan dinani a lunglei a phei chuan sangkhajakua somsari palia din ani hial to ani tuna hian district som pakhata DSC hi ading veka MSSC hian DSC kaltlang hian an budget promotional fund asem chuak thin tun ma deuh khan DSC hi DC te chairman na hnuaya akal thina hunakal zela DC te an buai thei si a sport lama tui vak lo ron fu district te chu an hnufum pha hle a ria in kumsang ni som panga khan MSSC chuan DSC ruang am atidang lam ta a heta hian OB post te chu district huam chunga sport discipline rang association hruai tu kalkhom ten an thlang ta thina OB a tello sport association tina tangin committee member anin ruat thin MSSC atanga an fan don te po uluk takarelin DSC hian district chunga sport association rang mamo angzelin an pechuak thinani dan thar chu district sport committee kai hruaina thar chu June ni sari sangni somni panhi khan achuak tarup maya hein kai hruaina an duan lai vel October sangni somni pakhat khan DSC te chu an du dan an ron beve boka an du lo dan takin thu chuak alo omta ani kalphung hlui du to lo herlumani a chairman atan DC ruat le ania secretary atan sport department a district officer district sport and youth officer DSYO chu ani na anga ruat ani boka amma a omngai lo senior vice chairman post a om tarup boka treasurer pai bo ani a financial secretary a om thor ringot ta bokani a that lo na pakhat na amma a kalphung du to lo DC kai hruaina hnuai boka district sport kaltir le tumna hi asot lo zia hriatani to a du lo herlum le ni in district chunga committee som panga chuanga tel DC te sport lama an tuile tuilo po hriat lo chairman hi afu lo le viau thei panni na secretary atan DSYO te da chungchang po hi ngai tua thammani DSYO hi post pa ngai takin Aizol lunglei le kolosi pa te office nei na noma district danga chuan SDC MCS te muitir mai an ni a sport office anga staff pakhat po nei lo DSYO Charles la anom furani longtlaya po LADC sport officer rin aningot bok heng Charles la te hi district sport lama aphu saber ni tur chuan an ngai tu om hle thei bok ani
mathumna committee member atana district chunga sport discipline association rang atanga president te anni na anga da top hi afu lo viau theibok ama kalphung anga ob10 sport association rang atanga a thaber tur an ruat chua thin kha afu lo na omin alang lo pola hian secretary le treasurer te aya president tuan phum hi an tam emai palina sum khoi tu ber kop pui po nei lowa ma nia district sport sum chalai vel tur ber chu MSSC atanga aruata in ruat mia turati le ex officio member tur du zat MSSC atanga ruat thei ti ngot mai hi in fiam nalama politics thu taka in rol na tur man ruwa ani nge yang sport lama tuimi kalkhom an district tana thanem ngai tak ten huai tu in thlanga in fiam na mason na an thlir thin lain MSSC lama tangin apoimo lai chu politics lu tir na rem chang sut kuak tum ang rima ti danglam hi nakin loka kan chiat pui tur ani nge yang ang ngong mek party mi te po DSC a hian an noka tuna hian district rangin dan thar an du lo zia resolution siamin ma an la meka azual kai tel theibok sarkar lam party mi SDC huai tua mek te point tha anti lo hlomin an soya ma se an pu te thu ani awangin ngoya an tlak mek ani SYS department hian budget an nei tamlo awangin DSC hi sarkar de ruya kalpuya central lama sumhai chuanan an du po ani mai thei ma se akal phunga infiam mi tak le atui mi te thlo khum na hian ra tha achua abei sei omlova phul lem nei lo khua bok final lut ang mai kha an nireng thei ani clip na sarkarin district sport committee mek te du dan ron mi lova kalphung hlui hlon to thar thoa a aya chhejok belcha a district sport kalpui atum na hian ra tha achua abei sei omlova sport lama district din mun chu mason lo zongin man laya kan tol let le rut me kani hi sumle infrastructure ro pui po atha a in fiami teber choi kana eizon natla ka chua hi apoi mo berzoka tuntrum MFA football tournament ro pui taka po khan final match referee kha achan chin kalodong nol peka an chung ko har sat zia thu ani zan rei noi ser chi bial le sport lam soizui le te ang ka hiat chua tei pakhat chu congress Trump top don lam boruak rirek an nei chho lai khan puzo din tluanga khan tui chang bial chu a bial tu MLA purin liana sai lo kha a fan puya khati lai khan sang ni som pariat in thlan tura apum pui candidate tu ngai tu in an party nomination committee kha an la thu khom lova puzo din tluanga khan purin liana sai lo kha tui chang biala adin tur thu apuan sakrup maya congress candidate puan masak berani mase sang ni som pariat kum topa meu chuan an candidate puan kha chalfil biala MNF trikatina ding daya MNF huai tu hlui kha an candidate zuita ani kha July ni som ni le panga khan share chipa MNF president chuan share chip bial MNF candidate tur chu pujemal som zuala van chong ani thua puanga candidate puan masak berani sang ni som ni pathum in thlan puyata na candidate tur nomination committee thut khom tak ma a puan advance bok ani nge yarin share chipa hian tin lo hnu po a advisor to CM ni thei khop share chip pa kha atin wang lain atling zo lawa nitlang san hnu ruling hnuwa minister mai ni lo AMC councilor zong nen an thok chawa namruna na sem tu ngat party vice president meu tok tara campaign ngor tak an kalpui chung khan vote sang hi chuang fe in an chak chuang lo tlat tuna an sacha tur advance taka an puan tak hian ngun takin clear ve thoinarin oma ML candidate ni ve hrim nge a phena contract work thei jok hi mu len tur ni ang ti ngai tu apui ol takani sport lam soizuila
November ni kwa sang ni som ni khan kan chief minister chuan Longtlai district a sport ti changtlun nan nuai sing khat sang ni man loi na tho ani tur thua lo puang to a chumi bo zui chuan kum khat don liam ta August ni som paruk sang ni som ni pakhat khan thathar khian akum khat na lom thei ani to ang sport minister Purabat Romoya roi te chuan Longtlai veng pui fil phulem pha na tur lungphuma phuma heta hian Longtlai district sport complex chu a project alen tham deu awangin chief minister ngein lungphum phum thuai tur thua soi bok ani Longtlai a phulem pha na tur hi nuai sangkhat panga le point pathum pali ani thu le first installment po state sarkarin adon to thu talan ani a Longtlai district sport complex mam pui khua a sakna tur hian nuai sanga som pakua le point pali pathum ruaman ni in first installment po nuai sang ni jani somnga pariat le point pasari pali Mizoram sarkarin adon to thu minister hian asoi lap bokani kutbeng ri po aring hrimang hun le ni te alo herzela ko kwal rep champha kum khatna thleng tre pa po sumlam a om tireng si in kuthak alani lawani ome nuai sang ni chuang fe don thlep to a soikhi khoya tuanang mo mam pui kholam YLA te phei chuan kok tu alo kalpo in atakram a om thei si lawa kan ko pui thapei to lo anti chuang lo pusi ti larin oma thuziak ngai thla ang Myanmar sipai sarkarin democracy du tu mi pali anti hluma khovelin Myanmar an dem hle Myanmar sipai sarkar chuan mi pui ro rel na democracy du tu mi poimo pali anti hluma hetianga democracy activist mi pali ti hlum na hi khovelin a dem hle kumsang khajakwa somriat nuwa thitura ro rel sakna masabberani a chung mi pali ati hlum te chu firfia ka chet na terror of act neya pu anni a Myanmar sarkar chanchin bu the global new light of Myanmar chuan hetianga mi pali ati hlum thu hi azia kani anti hlum zinga democracy activist chomin u ko jimi kumsom nga pathum 88 general student group pro democracy movement pole Aung San Suu Kyi party National League for Democracy NLD lawmaker hluile hip hop artist Phyoji Tho kumsomli pakhat te antel ni inaziak midang pani te chu Lamyo Ong le Ong Thura zo te anni ko jimi hian kumsang ni pasari khan Buddhist puithiam rualten sipai sarkar ando dal khan anupui nilar thein nen pro democracy movement buat sai chawin sangkha jakwa somriat pariata po lung oilo na lantir tu te zinga telin an lo phusa to thina ni zela tang fovin kumsang ni som pahnia chuan chua ani a ma se nikum October tha NUG sarkar ta na hriam hreile ral thuam lakhoma thukru le thuron petu ti in yanguna manani phyozo tho chu zai thiam ni in a hip hop band acid tia an hla thu te chu sipai sarkar do dal tura siam ni in an pu boka ama hi Aung San Suu Kyi ne na in hre thatak ni in nikum November tha firfia ka chet na nei tia pu in manani June tha thi tura hrem na chu kota apil ma se nol sakan ni Lamyo Ong le Ong Thura zo te ero chu sipai lamtrang le kok tu informal tia pu mei che pakhat that tua pu anni the global new light of Myanmar chanchin bu chuan chung mi pali te chu firfia ka che te hrem na dan counter terrorism law le penal code anga hrem na pek anni a mitang te hrem na dan chu an chunga lekko ani ati mi pali te hi kum in January thla khan midang tel velovin closed door trial rorel sakan nia nikuma army ten sarkar na an la chu pai thak tuma be tu hel ho an tran puya an pu ani
UN expert mi pahnih chuan Myanmar sipai chet dan chu mi pui te le midang te vauna le ti thai tumna ani ti in an dem hle sipai ten mi pui sarkar an pai thak kup nuwa an ma ni do dal tu te chu tring mit tumin an beilet na hle a mi pui lampoin sipai sarkar siam chu na satakin an dolet bokani Assistant Association of Political Prisoner AAPP te chuan military coup nei nuwa civil mi sang ni za som pali zet chu security forces ten thatin nun na chana nom to ati sipai sarkar chuan Aung San Suu Kyi chu house arrest ada in eruk thu buai le official te thuruk top khok secret act dan bo chiati in thiam lo achan chuan kumza le somnga thleng zel tan tir thei turin an ti a sipai sarkar chuan Aung San Suu Kyi sarkar pai thla a thu nei na an chan nuwa mi sing khat sangli zariat somli le pasari mana zela khung to in anin soi UN special reporter for Myanmar Tom Andrew chuan Myanmar sipai sarkar thilti dan chuan min ti thinrim hle ti in democracy activist mi pali ti hlum na chu khovelina dem turani United Nations member ram te chuan hetianga democracy du tu te ti hlum na hi demin antrang ruang hle turani ti in thu chua asiam Myanmar sarkar shadow exile government ram danga tlan cheho National Unity Government NUG thu puang tu chozo chuan sipai sarkar che du dan le thil ti chuan min bara khain kalung chle ani he sipai sarkar nun rong tak thil ti hi khovel chuan na taka demin an nun ron thil ti awangin a hrem turani ati Richard Horsey analyst of International Crisis Group Myanmar chuan sipai ro rel na dal tu te chu lak kian an nita hetianga an chet dan hi chakna thil ti a an ngai ani mai theye ma se an chut suarap thak le ani ati Kim Jong-un director for Tampa Dipa Institute ting teng chuan kumsom thum chuang mi ti hlum na a ngai to lova ma se tu na chuan sana chu alet zong in a virle ta ani ati Human Rights Watch HRW te chuan Amnesty International te point Myanmar sarkar thilti dan chu demin nun ron thla ka ti hle HRW acting Asian director Elaine Pearson chuan dem na thu chua siamin mi pali ti hlum na chu sipai sarkar nun ron zia tilang tu ani ti in sipai ro rel na military trial anga thutluk na man mo siama ko jimi le eptupol lawmaker phiozai tho ti hlum na chu adem om tak mewani ati Human Rights Watch Paul chuan EU US le ramdang sarkar te chu sipai sarkar thilti sual crime wanga hrek le hrem turin angena political thil wanga mantok zel run thima khung bo zong zong te chu chua wat an phut bok Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi chuan Myanmar sipai thilti chu demin hun local zel tura international community atanga en ran na tur thilti ani ti in Myanmar sipai sarkar thilti chuan aram chung mi puita chu thuk le na sazoka tilung chia in buai na chu na satakin atipun lun zual jok don ani ati Burma campaign UK Paul te chuan Myanmar sipai sarkar thilti chuan dem hle a Irwin Vanderbok Amnesty International Asia Regional Director chuan he in ti hlum na hian Myanmar a rorel tu ten uchua taka hlei nei chunga mihring nun na le zalen na human rights an za lo zia le an poisak lo zia tilang tu ani ti in international community te tang ruala do dal tura phutin adem lebok Myanmar sarkarin mi za zet chu thi turin an chung thu arel sak ni in atar lang Myanmar rama kotin ti hlum tura an chung thu arel sak te chu tun ma chuan a khai hlum thina ni Zair Thonu Madar Ken Win Mei chuan BBC News nena afapa an ti hlum dan chiang tak a hriat lo thu sain kar kalta a video zoom atanga anin biak poin
afapa chu adam tha in a hrisel mel hle a anui sang boka ale khachiar na taramit le dictionary le sum thon turin a hril ni ina soi ko jimi komin u naw nu chuan a u naw pa ruang chu an mulo nia soin heng an ti hlum chung te ho hian Myanmar sarkara thudik chiang jok riat du in lekha an the lut mek ani Sky News in aziak danin phiozar thon upui thajin nan ong chuan apasal an ti hlum thu an hril mi lo ni ina soi hetianga general min ong hlai kai hruai sipai sarkar thilti hi khovelina dema Association of Southeast Asian Nation Ramsom Intel Khomna chairman ni mek Cambodian Prime Minister Han Sin Point adem thu lekha thonin Sky News chuan ata lang hetianga lekha thon siam hi thil thleng zen zen ngai lo ni in asin ramdana mani ram chung thil internal affair ramdang inrol lo tur ti ani lain Prime Minister Han Sen Point adem le ani